Ubu hari ikintu gihangayikishije isi ndetse n'abantu benshi muri rusange. Hadutse indwara idasanzwe. Iyi ndwara ituma mu mutwe w'umugabo cyangwa umusore hacanganyukirwa. Iyi iri gutuma abasore n'abagabo bararikira gutera akabariro n'abantu bapfuye, imirambo. Ibi biteye ubwoba ndetse bihangayikishije benshi. Uturemangingo n'imiyoboro y'ubwonko bw'aba bantu iba isa n'iyivanzemo ibintu bituma icanganyukirwa, maze aba bantu bagafata imyumvire n'amarangamutima yabo agahengamira ku bantu bapfuye aho kureba ku bantu bazima. Iyo ubabwiye abantu bazima biba bisa nk'aho ari ikizira mu matwi y'aba bantu, kubera ko ibyiyumviro byabo biba byaramaze kugenda burundu. Nitwa Anakreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mbaye ikaze mwese mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho. Ubu inkuru iri kuvugwa kandi yisubiramo ni inkuru iteye ubwoba. Ni inkuru y'abagabo n'abasore bakomeje kugenda bararikira gukora imibonano mpuzabitsina n'imirambo y'abantu bapfuye. Usubije amaso inyuma urasanga iyi nkuru ihangayikishije, ikaba ari iy'indwara yitwa necrophilia. Iyi ndwara imaze guhungabanya imitima n'ibyiyumviro by'abagabo n'abasore batari bake, bakararukira cyangwa se bakibaburira mu gukorana urukundo n'abantu bapfuye, aho kugira amarangamutima yo gukorana urukundo n'abantu bazima. Iyi ni indwara idasanzwe yo mu mutwe. Ufite ubu burwayi butuma ararikira gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu bapfuye. Gusa mu yandi magambo aba yiyumvamo abapfuye gusa kurusha kwiyumvamo abantu bazima. Ubushakashatsi bwakozwe na Wayne Pecherke afatanyije na Natasha Pecherke mu mwaka w'2019 bugatangazwa mu kinyamakuru cyitwa Science Direct cyo mu Budage cyandika inkuru z'ubushakashatsi. Bwagaragaje ko mu bantu bagiye batarurwaho iyi ndwara abenshi hari abakora mu nzu zishyirwamo imirambo, ahazwi nka morgue. Abandi ni abakora akazi ko gushyingura abantu ku irimbi. Ubushakashatsi bwanagaragaje ko mu bafite ubu burwayi hari abajya gucukura imva zirimo abantu bashyinguwe vuba bagakuramo imirambo bakayisambanya. Ubushakashatsi bugaragaza ko nta mpamvu yihariye izwi itera ubu burwayi, cyane ko usambanya iyo mirambo akenshi abikora mu ibanga rikomeye ndetse akabikorana n'umuntu udashobora gutanga amakuru kuko aba yarapfuye. Ibituma bigoranye kwemeza amakuru ahagije ku bakora ibi bikorwa. Ntiharamenyekana amakuru ya nyayo ku ijanisha ry'abatuye isi baba bafite iyo ndwara cyangwa se baba bakora ibi bikorwa. Gusa byagaragajwe ko mu bandi bantu bagiye babonwaho iyi ndwara ari abapfushije abakunzi cyangwa abafasha babo bakundaga cyane, bakananirwa kwiyumvisha ko bapfuye bagakomeza kugirira imirambo yabo amarangamutima, harimo no gushaka kuyikoresha imibonano mpuzabitsina. Ikinyamakuru Medical Daily mu mwaka w'2015 cyatangaje inkuru y'umugabo witwa Shakuru Lucas wakoraga mu bitaro bya Kolebu Teaching byo mu gihugu cya Ghana, wita ku mirambo, waje kwiyemerera ko yakoresheje imibonano mpuzabitsina imirambo ibiri y'abagore yari yashyizwe mu buruhukiro bw'ibyo bitaro.
Lucas aganira n'iki kinyamakuru yagize ati kwita ku bantu bapfuye ni impano nahawe n'Imana. Mba ndi kumwe n'imirambo igihe cyose, iminsi yose, bikamera nk'aho ndi kumwe n'undi muntu muzima. Urubuga rwa WCPO Cincinnati narwo mu mwaka w'2018 rwatangaje inkuru ya Kenneth Douglas, umugabo wo muri leta ya Ohio wemereye urukiko ko ubwo yakoraga mu buruhukiro bw'ibitaro yakoresheje imibonano mpuzabitsina imirambo isaga 100 yose. Ikinyamakuru The Business Standard cyandikira muri Bangladesh nacyo mu mwaka w'2020 cyanditse inkuru y'umusore w'imyaka 20 wakoraga akazi ko kwita ku mirambo mu bitaro bya Shahid Suhramad Medical College by'i Dhaka muri Bangladesh, watawe muri yombi mu Gushyingo mu mwaka w'2020 akurikiranweho icyaha cyo gusambanya imirambo. Iki kinyamakuru cyavuze ko mu iperereza ryakozwe hatahuwe ko uwo musore yakoze inshuro 5 icyo gikorwa kitamenyerewe mu bantu. Abikora hagati ya Werurwe 2019 na Kanama mu mwaka w'2020. Ubushakashatsi bugaragaza ko benshi mu bafite ubu burwayi bahitamo gusaba akazi ahantu hari ibyumba bishyirwamo imirambo nko ku bitaro kugira ngo bayiteho banabashe kuyigeraho mu buryo bworoshye, bayikoreshe imibonano mpuzabitsina. Nk'ubwatangajwe ku rubuga rw'Abanyamerika rushyirwaho inkuru z'ubushakashatsi Journal of the Bulletin of the American Academy of Physiatry and the Law bwakozwe mu mwaka w'1989 bwagaragaje ko abakozi benshi bo mu buruhukiro morgue ari bo bibasirwa n'indwara cyane kurenza uko umuntu yabitekereza. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku birego 122 byatanzwe bivugwa ko abantu bakekwa gukoresha imibonano mpuzabitsina imirambo hejuru ya 1/2 cy'abakekwaga bitahurwa ko bari basanzwe bakora akazi ko kwita ku mirambo, abandi bagakora akazi ko gushyingura abantu bapfuye. Ubu bushakashatsi bwakozwe na Dr. Jonathan Rossman na Dr. Philip Resnick bwagaragaje ko benshi mu basanganywe ubu burwayi baba basanzwe bagira ibyiyumviro byo gukora imibonano mpuzabitsina n'abo badahuje ibitsina. Gusa ubu bushakashatsi bugaragaza ko mu barwaye necrophilia bikanabaviramo kuba abarwayi kabuhariwe hejuru ya 60% aba ari abatinganyi bica abo bahuje ibitsina bagamije gusambanya imirambo yabo. Iyi ndwara yibasira ab'igitsina gabo ku kigero cyo hejuru kuko 92% ari bo bibasirwa n'iyi ndwara mu gihe ab'igitsina gore ari 8% gusa. Ubigereranyije urabona ariko ari ikibazo gikomeye kandi kibasira ab'igitsina gabo. Iyi ndwara uwo yagaragayeho atangira kugenda ahindura ibyiyumviro bye buhoro buhoro kugeza amarangamutima ye amurunduriye muri iyi nzira yo kwiyegurira gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu bitabye Imana. Bene abangaba ngo iyo bakojeje igitekerezo cyo kuba bakorana imibonano mpuzabitsina n'abantu bazima usanga ngo batabikozwa, ndetse yemwe ngo ntago baba bashaka kubyumva mu matwi yabo. Ni ikintu gikomeye ariko kandi ni n'ikintu kibabaje. Iyi nkuru naha atuyihagarikiye, gusa bigaragara yuko aba ngo ikibasha kubakiza ari ukuba baganirizwa.
kandi ngo bagakunda kuba ahantu hari abantu banyuranye b'ibitsina byombi kugira ngo bagende bahindura imyiyumvire yabo ndetse ibitekerezo byabo bibashe kugenda bibona ko bashobora kubana n'abantu b'igitsina gitandukanye kandi ubuzima bukagenda neza, ibyishimo bikagaruka. Hari abandi ku rundi ruhande ariko baba bavuga yuko aba bantu imitima yabo iba yaramaze gukomereka. Iyo bimeze gutya, aba bantu ngo bagirwa inama yo gusanga abafashamyumvire bakabaganiriza. Iyo ngo babaganirije, ihungabana rigenda rigabanuka buhoro buhoro, bakazagenda bagaruka mu isi y'umuntu muzima. Ndabashimiye cyane. Nitwa Anaclet Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Inkuru y'uyu munsi naho tuyisoreje, naho ubutaha.